أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين بالقاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل har ko huɓɓingol computer am waddudoy wattanammi ɗiya vidéo ji wonde ɗin ka Facebook ɓayɗande ɓe montayɗi elke derte toujours waɗanami ndi ka ɗuma ka YouTube ka ya sit siga yaw ndaro yasa gayni ɗum ɗo on say ara watta sita yarɗa ndarde sa ala ndarde yaw sokana mbafal ngal mi sikki amadou ari نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هري نينر دني هري إن شاء الله إذنك فيقه مات إنك فيقه حج كفيقه حج هنكين يوتنا بيجي وادتي دين حكونde بيجي وادتي دين كحج hara ko hijjatu tamattu on yewtuno ɗum ɗon on yewtuno ko wiyete umratu tamattu kon yewtuno golle ko gollete kon ka umra donc inuɗen ɗon on ko waddugol anniye on e ihrama on ɗimmum ɗum ko wangoyagol ka suudu si on laaɓi jeɗɗi si on tigi o gayni wangade o juula darɗe ɗiɗi tawaf o juula darɗe ɗiɗi fi wangagol ngol si on tigi o gayni ɗum ɗon on o yaha hakkunde safa e marwa si on tigi o gayni ɗum ɗon on o soit o kuwafo maɗum o fembo maɗum o itta peɗali makko ɗi donc si o waɗi ɗum ɗon on haray o gayni wadde umra makko ɗum ɗo on hino gasa e nder ñallal gotal ɗum ɗo on no gasa e nder ñallal gotal ala on tigi o tampali fota en andi ko anniye ihram sinafi ɓayri aray ko ɓuri yewde kon ka waɗete ihramu ɗon hino woɗɗiti donc voilà kono toute façon si on tigi o waɗi ihramu ka o watta ihramu ton so ka mawa qit so hewti ɓayri joni ko heewi ko haray wona seppugol so hewti himo wawi wadde ɗiɗo on donc haray on tigi o waɗi umra makko on ko hikki ɗon kon wiwɗen joni noon ko hajju e ni oɗon ko joguiɗo to hajju tamattu on hajju on noon joni koyo waɗu ihrama makko on ka nder haram makka ton o waɗa ihrama makko on ka nder ka makka ton ka haram makka ton e yewti nokku ka tawata ino ɓura yiɗede ɗon e wiwno kadi wonde manna ko joli kon e wonde manna iwayɓe ka woɗɗiɓe haray ko waɗugol hijjatu tamattu on ko ɗum ɗon woni ko ɓe ɗaɓɓira ko ɗum woni ko niraɗo Allah yamiri ko ɗum ɗon woni ko ɓe ɗaɓɓira fi kala wona ɗum woni ko ɓe wona e gollinede fi kala wona ɗum woni ko ɓe wona e mannede ko ɓuri yewde kon donc kono noon haray ɓe watta yilitu ko ɗum ɗon woni ko tawata hino landa ka fiqhu islami ka madrasata ahlul beyti bil khusus ɗon on e on hajju ɗon woni ko tawata hino hertori kala iwowo ka woɗɗi ɗon ɗen kala iwowo ka woɗɗi ɗon haray on tigi ko o hajjatu tamattu ɗo woni ko tawata himo ɗaɓɓira donc si ɗum ɗon feƴƴi yewtuɗen joni noon on hajju ɗon ko honno on tigi o gollirtama e ara non ɗum on ɗon inni wonde manna ko yunsi utta hajju e ihrama on o waɗay kanko kadi ihrama on kono noon ka makka ton e nder makka on ton e hara o waɗa ihrama makko on hara o waway hewtoyde ka fello arafa o daro ila ka nange nge liiƴiɗo ha nge mutoya ko ɓuri moƴƴude kon ko yontigi waɗu on ihramu fi hajju ɗon
ñande jeetati donki ɓenna yawmu tarwiya ñande donc hari hajjiyankoɓɓen ko ɗum ko okkorte ɗum yara e ko nande si waɗi ɗum sembagol looto e ko nande si waɗi ɗum ɓayri hari donc ko ka woɗɗi wiyete almuhimmi ñande jeetati on eɓɓidagol fiiɗa on tigi waɗa ihrama on nden ñande so waɗi ihrama on nden ñande donc ñande jeenayi on ɗum ɗon wiyete tun o heɓɓana yahugol ngol o fokkita e leer ka tawatara o hewta e law ɓayri hande surtout joni yimɓe ɓen hino ɗuuɗi on tigi ko yo yahu law fi yo heɓu place o wona toon kadi ha nangue ngel muta o nawigol on goto kala e watta yiili hara faljinaka o nawigol joni ɓayri si on tigi o hewti ka arafa o wonay ɗon ha ko woɓɓe goo andira kon kañum kayya o hino waɗa bonkiji miijo hino waɗa janfaji miijo ko ƴoyre janfo ha bonna hajju muɗum on wonaka arafa ɗon ha inna joni ɓayri no wawi wonde heɓoygol place Muzdalifa hino metti fi on tigi o fokkutu law immo haranangue si wamutu digi ɗaɓɓoygol ko yinnete place on ton ɗum ɗon on sellata ko on tigi wonu ha futuro on heewa ko wonugol ha honɗum futuro heewa si on tigi o yaha si on tigi o iwa ɗon o hewtoya noon ka Muzdalifa o waala ɗon donc sellata iwgol ɗon iwgol ka arafa ko adi nangue ngen mutude donc ɗum ɗon ko wattango liili hara ko fotano on tigi ñande jeenayi on si on tigi waɗi ihrama on ñande jeetati maɗum ñande jeenayi on hara ko bimbi ko ɓuri moƴƴude gon ko ñande jeetati donki on ihrama fi hajju on ñande jeenayi on o yaha daroyagol ka arafa yiwtuno ɗum ɗo hanki ko ɓeyde toni yiltitinde ande moƴƴa ɓayri no jeeya e ko ɓuri hittude e hajju on kon ɗi ɗum ɗo on fof ko ɗum ɗo waɗata donc darago ɗum ɗo on fof hinɓe hawti koko sakkitiɗo ka tigi tigi donc daroyagol ka arafa ha nangue nge muta ñande jeenayi donkin on on tigi o yiwa ɗon si nangue nge muti o yaha o waloya Muzdalifa wuɓufu ton waloyagol ton ɗum ɗo woni ko daragol ngol woni ko daroyagol arafa fo e muɗum ko wona waɗede ton ko jangoygol juuloygol du'agol toragol Allah yankinagol tuubugol e ko nande sifa ɗiɗo ko ɗum ɗo woni ko wona e waɗede siko on tigi ko arafa o yehi ko ɗum o waɗata daragol arafa ngol ko ɗum daroyagol Muzdalifa ngol ko ɗum ɗo won tigi o woni ko waɗoyta ton nam en andi tammum ɗum ko daroyagol ka Muzdalifa ɗum ɗon ko ñande sappo donkin on yawmul idil adha neya ton yawmul idil adha on ñande sappo donkin on ɗum ɗon ko ila ka peeral fajiri ha nangue ngenge muta ha nangue ngenge fuɗa afan ila ka peeral fajiri ha nangue ngenge fuɗa on tigi o daro ka Muzdalifa cela veut dire o juula subaka on donc hara o ɗanaki ha nangue ngen muti ha nangue ngen fuɗi afan na nangue ngen fuɗi mo jokki mo torade Allah himo jangude himo tubude himo wullude mo wadde piiji ɗin fof yo Allah lan ɗo yurmomo yaafomo donc si ɗum ɗon on feƴƴi si nangue ngen fuɗi o yaha ka ramo jimar fi mina o yaha ka mina o bugagol jimar on kaaƴe ɗen si ɗum ɗon on feƴƴi o yaha ka hirteteɗon zaba siko dammi o jogi siko na'i siko geloɗi o boro siko ɗum ɗa o hirta ɗum ɗon fof ko ñande sappo donkin on ñande sappo donkin on si on tigi o waɗi ɗum ɗon o jeego on ko waɗata ko halqu awil akhu shay'in min ash-sha'r honno awi zufr fi mina ka mina ko waɗgol honɗum ko femboyagol seeɗa ma kuwa fo ma itta peɗali muɗum ɗin ɗum ɗon waɗoyte ka mina
ñande sappo donki on fayin kadi si on tigi o waɗi ɗum ɗon on o yilto ka makka arruju ila makka o yilto ka makka o wango suudu kaaba ndun o taro suudu kaaba ndun laaɓiji jeɗɗi si o gayni wadde ɗum ɗon o juula darɗe ɗiɗi ka maqama ibrahima sera ka maqama ibrahima ɓawa ka maqama ibrahima o juula darɗe ɗiɗi fi wanga gongol si o gayni wadde ɗum so gayni juulude ɗe darɗe ɗon ɗiɗi o yaha hakkunde safa e marwa laaɓiji jeeɗiɗi asai bayna safa wal marwa o yiwa safa o yaha marwa ko ɗon woni ko fuɗɗorta o yiwa safa o yaha marwa o inna go'o o yiwa marwa o yaha safa o wiya ɗiɗi o yiwa safa o yaha marwa o inna tati o yiwa marwa o yaha safa o inna nayi o yiwa safa o arta gaaɗe marwa o inna jowi o yara ga jeego o yiltora ga wona jeɗɗi donc ɗum ɗo woni yahugol hakkunde safa e marwa on donc si o yi safa hewti marwa ko go'o si o yiltike toɗe o yiltike safa ka o yiɗo woni ɗiɗi kono o kottata ha o heɓa jeeɗiɗi si o waɗi ɗum ɗon on o yiltoto fayin kañum kadi ka suudu kaaba o wango kadi ko ɓinatte kon tawafu annisa o wango ɗum ɗon worɓe ɓen wangoto rewɓe ɓe wangoto ɓe wango ɗum ɗon on kañum kadi laaɓiji jeeɗiɗi si o wangike ɗum ɗon o juula darɗe ɗiɗi salatu raka tawi tawafu o juula darɗe ɗiɗi kadi o juula darɗe ɗiɗi fayin place ka annabi ibrahima hella ɗon sara ɗon on ɓayri wala jama on ɗen anno ɗuuɗi ko hella ɓawo ton ɗum fof woni hino kontale goy juula ɗen darɗe ɗon ɗiɗi si o gayni ɗum ɗon juulude ɗen ɗon on ruju ila mina wal mabiti fiha joni golle ɗen nden ñande on ɗon on gasi ñande sappo donki on golle no heewi buy koko jantiɗen ɗo fof ko ñande sappo donki waɗata donc so gayni ɗum ɗon on haray golle ɗen ɗon nden ñande gayni joni ko yo yilto noon hande kadi o waloya ka mina o waalo ton waalagol ngol ko waalugol kadi jangugol waalugol juulugol waalugol du'agol toragol allah tuubugol ninsugol e kala bakkatu ko waɗuno toranagol yimɓe ɓen e moƴƴere toranagol mawɓe mum faatiɓe toranagol yimɓe muɗum faatiɓe toro allah ɓayri no woni nokkeli mawɗi e nokkeli tedduɗi on tigi o toro allah e o waala e ɗum ɗon on ñande sappo e weeta sappo e goho on ko wana noon kañum kadi ñande weete sappo e ɗiɗi kadi o waala ɗon o gerdano gerduno noon toragol juulugol jangugol e wullugol e toranagol yimɓe e wala yelagol ko moƴƴi e ko nande sifa ɗum ɗon on ka waalugol ɗon ñande ka mina ɗon si weeti ñande sappo e goo on donc ɗum ɗon haray o waɗay honnu o waɗay bugagol aljamari salasa januru ndun hakkundere ndun e togosuru ndun donc ɗiɗo tati ɗe balɗe ɗo ɗiɗi kala o gollay ɗum ɗon on ñande sappo e go'o e ñande sappo e ɗiɗi e ñande sappo e tati o gollay ɗum ɗon on ka honɗum ka mina ɗon ɗe donc o gollay ɗen golle ɗon legoy ka mina ɗon simo yiɗi si ñande sappo e ɗiɗi on so o gayni bugade haray hajju makko on gasi himo wawi yiltade nden ñande simo yiɗi himo wawi wattude ɗon sappo e tati on sappo e go'o sappo e ɗiɗi yoni si on tigi ɓeyditi watti ton ñalande sappo e tataɓere nden haray ella wo ala wa biha honnum yatabayyanu mana anna alhajju tamattu fihi ihramani donc en andi ɗo o waɗi harminagoji ɗiɗi harminago ko arata ka natugol ka miiqatuji toɗen o ari o waɗi umra on e harminago fi hajju on ɗiɗo ɗiɗi o inni attamattu'u lil ba'idi anil makka ko gollirta hajjatu tamattu on ko kala on tawɗo hino woɗɗi makka on kala tawɗo wontigi o naton woni ko o hoɗi haray ko o ɗaɓɓira kon ko farla e makko kon ko hajjatu tamattu qala ta'ala allahu lanɗon daali fa ida amantum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi
ko ɗum ɗo woni ko allahu lanɗon landi miɗo andi wonde manna hiɗon koyon andu tun ko ɓuri heewde ko wona ɗon gollinede kon ka diina koko sansa waylita miɗo andi on susta wowlude on sustata heɗitade ka wowlete ko ɓuri heewde kon kono ko réalité on non ko gonga kan non ko ɓuri heewde ko wona allah no wona e rewirede non koko sansa jonna ɗon koko wona e mankinede jonna ɗon koko wona e coobede jonna ɗon hara hay e hunde ko selli ala e muɗum ila ka juulugol fawindirgol juuɗe juula lotugol koyɗe si salligo miɗo andi lotugol koyɗe si on tigi o innama lotu koyɗe maɗa ɗen so juula o mijoto himodiwa gonga ala e ɗum kono aya qur'ana o wona ɗum woni ko ɗaɓɓi aya qur'ana o wona ɗum woni ko yewti few kadi no aya qur'ana salligi wona e hadise ari ko aya qur'ana ari ko laaɓi poy ko ano noon ka horugol ɗon horude ɗo ɗen ñammina ɗon suuma e on fop e inde wo ko sunna kono wona allah ɗen felitinelaɗo allah o lundata ko alqur'ana on qur'ana on no yewti fi ɗum ɗon on laaɓi foy ko minal fajiri horugol ngol ilal leyli minal fajiri ko laaɓi poy ko ilaka peeral ha inno jemma naati o na maghrib wona futuro dey koyo taw vraiment jemma on o naati few ɗo non joni mo kala no andi ko honno woni ñamirde ko ɗo e nange fokkutude wojjinoyde tawa hara ɓe noddini e micro ji maɓɓe ɗin on ñaami ko honno ɗumannade kon kono noon juulugol ngol ko ana noon wala piiji yedditiɗi ɗin fof awa hajji on kañum kadi ande aya qur'ana on ko yewti ko laaɓi poy allahu lanɗon daali ko ha ka simore bagadati ka aya 157 fa idha amantum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi kala on waɗuɗo si tawi on heɓi feere yahugol ka hajju on tigi koye waɗuta hajjatu tamattu'u o waɗa umra on o gayna ɗon o waɗa hajju on ko ɗum ɗo islamu on landi ko ɗum ɗo nelaɗo acci ko ɗum woni ko nelaɗo wayni ko ɗum qur'ana yewti ko ɗum woni ko qur'ana ɓangini donc ɓayri noon e goto kala e meɗen hino andi ko ɗum fewndi goto kala yo waɗu ko faala kon wa ma ala rasuli illa balagul mubin wodanama menen wonɓe ko innete tullaɓe wonɓe jangude ɓe si wona ɓanginal on ko tawata ari laaɓi kon poy so yiɗi gollire so yiɗali acce ɗo o wiyoyta on anda few on haqqe ɗon min itta mo ha laaɓa poy min accida on goto kala accide e hoore mum na mankingol wona coobugol wona wolugol welɗi ko wolugol gonga few en wowlata welɗi en wowlata ko ɗuma en ala yennude goto kono noon voilà no heddi ko gonga kan ɗum ɗon ko ɗum woni ko gollirte voilà allahu lanɗo daali fa iza amantum faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi on tigi wiɓirani wo haray koye on tigi ko yonaɓo ko wiyete hadi kon ko ɗum woni sakari baali sakari ma ɗum ɓujiri baali kono noon ko ɓuri hewde kon ɓe innayi hay layya on wona waɗe ɓujiri baali almuhim sakari nagge ngeloba e ko nande sifa ɗum ɗon haray ɗum ɗon on hino ɗaɓɓita on tigi o yaada e ɗum ɗon on famallam yejidi si tawi noon on tigi fiyo ande fahin wonde manna nelaɗo allah on ko ɗum ɗo acci qur'ana on ko ɗum woni ko wayni koko laaɓi poy o hattali ka hadiye ɗon o wi'i famallam yejidi si mo heɓali ko hirsata kon mo heɓali on hadiye ɗon ɓayri ko hujjatu to mattu on woni ko yamira ɗon ko ɗum woni ko allah yamiri en mo heɓali noon ko waɗa hadiye haray fa siyamu 3 ayyamin yo on tigi o hooru ka makka ton balɗe 3 fil hajji ka hajju makko o hoora balɗe 3 wa sab'atun o hoora balɗe 7 iza raja'atum si o ruttitike
tilka asratun kamila ɗum ɗo ko balɗe 10 timmuɗe seede qur'ana on ko yamiri woɗɗitiɓe ɓen fop wonde manna ko hajjatu tamattu'u ko kañum ni ko alqur'ana on woni ko yewti ɗum ɗo si on tigi o heɓali hadiye ko naɓa haray koyo on tigi hooru toon balɗe 3 so o hewtitoyi ka makko o hoora balɗe 7 tilka asratun kamila ɗum ɗo ko balɗe 10 timmuɗe zalika ko landa ɗo o hajju ɗo liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ko ɓen tawayɓe wonaka masjid ton wonaka makka ton hoɗi kala mo hoɗa ton ko o hijjatu tamattu ɗo woni ko o landa kala mo hoɗaka makka ka hurumji ton ka ila ka horminorteɗi ɗin iɗen andi ɗi horminorteɗi ɗin mo kala hoɗuɗo ɓaawo majji on ko o hajjuɗo woni ko o landa o hajjuɗo ko non non andi ko goto kala andi ko honɗum woni ko gollirte hande kadi allahu lanɗo ndaali tilka asratun kamila ɗum ɗo dey ko balɗe 10 timmuɗe ni sen en ƴetti 3 en ɓeyditi e 7 haray en heɓi 10 tilka asratun kamila dhalika o hajjuɗo ko fawa liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ko on tawɗo o galle makko wonaka suudu kaaba to woni wona e nder hurum on to woni haray ko ɗum ɗon woni ko on tigi ko landa wa qala imamu sadiq alayhi afdalu salatu wassalam man hajja falyatamatta kala o waɗuɗo hajju yo on tigi waɗo hajju makko on hajju tamattu konon tun yirete tanirawo nelaɗo allah hara ko tanirawo direct wi'a on ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo allah o yamiri nam bismillah rahman rahim naynirde ni hiɗen ka hajju donc hajjatu tamattu on ko ɗum woni ko islam on yamiri ko hijjatu tamattu kala on tawɗo hino woɗɗiti ka suudu kaaba on tigi ko jogaki galle ka hurum ton haray ko hijjatu tamattu woni ko landa aya on o yewti en ha laaɓi fa ida amantum si tawi on holnike on wawi heɓude ko yaro ton ka hajju ton on hula nangede on hula hay e hunde faman tamatta'a bil umrati si on tigi o waɗi ko innete hajjatu tamattu on o waɗi umra ilal hajji o waɗi hajju makko o waɗi umra on o yehi ka hajju famastaysara min al hadiyu on tigi o naɓu ko wi'ete hadiye kon en inni hadiya on koko hirsete ko suwa ngeloba boretemba ma nagge hirsetenge ma dammi hirsetengi ko innete layya kon sifa muɗum kono ɗum ɗo ko inde hadiya woni wona inde layya ko inde hadiya woni faman lam yajid si on tigi o heɓali ko o hirsa ton fa siyamu 3 ayyamin koye on tigi horu ton ka makka ton balɗe 3 fil hajji ka hajju ton wa sab'atun on tigi o hoora balɗe 7 iza raja'atum si tawi on ruttike on hewtiti ka moɗon tilka o ɗo balɗe 3 tawi balɗe 7 asratun kamila ɗum ɗo ko balɗe 10 timmuɗe ni hay hunde ɓuytaki zalika ko farla ɗum ɗo horugol balɗe 3 ka makka horugol balɗe 7 si yiltiti ka hoɗi ton liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ko tawɗo hoɗaka suudu ton laabi ɓangi on faami ko yewta kon on faami ko allahu lanɗo landi on kon waɗe kala ko faala ɗon ko allahu lanɗo landi kon ko ɗum ɗo bermo yewtere nden hewti o on tigi o humpitike ko laaɓi puy mo hoɗa ton ko ɗum ɗo o hajju ɗo woni ko o landa islam on ko ɗum ɗo woni ko landimo wa qala imamu jafaru sadiq imam ɓe maaki si innama imamu jafaru sadiq ɓe ɓerɗe mum wondi e nafiqiyagal ɓen fop ɗe mono ɗe ɓuuta ɗe waɗa piiji ɗin fuu kono noon ɓe inna imamu nawawi ɓe inna imamu hajjawi ɓe inna imamu talawi ɓe inna imamu bukhari imamu muslimu imamu maliki imamu shafai imamu hambali imamu albani
imamu hedditiɓe ɓen fuu kala wiyaɗo haysi ko seytane wiɗa imamu ka maɓɓe taway ella ala hara ko seytane wiwɗa ko imamu ka maɓɓe haray ella ala kono madama a wi imamu jafaru sadiq on ɗon ko geɗal nelaɗo allah a addi probléme a wi imam bagiri a addi probléme a wi ɗuma donc kala ɓenɗon on mo jantiɗa e muɗum wo haray a taƴi gere mo lannata an on a waɗi giggol feƴƴintingol an on a waɗirini a wattitirini a natiriɗo a yaltiriɗo ɓayri oɗo o tanirawol nelaɗo allah direct ɓe yiɗali allah ɓe yiɗali nelaɗo allah itti sikke e siɓɓe nelaɗo allah ɓen itti sikke ɓe yiɗuɓe ɓenɗon ɓe yiɗaka en fof iɗen andi en fof iɗen andi afim on nanay ɓe nodda inde ɓe yimɓe ɓen fof imamu kono noon honɗum na dey yo a falju inna jafar wi ɗum ɗo inna sadiq wi ɗum ɗo inna baqir wi ɗum ɗo inna hasana wi ɗum ɗo imma huseini wi ɗum ɗo inna ɓeɗo inde ɓeɗo wona yo a wolu tawiɗa faala jam donc ɗum ɗon on iɗo andi ko ɗum almuhim imam jafar sadiq ɓe maki man hajja kala on yahuɗo ka hajju falyatamatta yo on tigi waɗu hajju makko on hijjatu tamattu inna la nadilu bi kitabillah wa sunnati nabihi minen min accata deftere allah nden min jokka goɗɗum min accata sunna nelaɗo allah few si leydi tawti kambu min waɗata ɗum ɗon on hara ko leydi ndin tawtina kambu ngu accata ɗum ɗon few ko allahu lamɗon daali kon ko ɗum min gollirta ko nelaɗo allah huwi kon ko ɗum woni ko min gollirta wa qala ɓe maaki ma na'lamu hajjan lillah gayri mutamatta min anda goɗɗo hino hajji hara ko fi allah woni ko o hajjiri hara ko hajju islam woni ko o hajji si wona waɗɗo hajju tamattu si wona waɗɗo hajju tamattu haray mi anda goɗɗo hino hajji fi allah si wona on ɗon inna iza laqina rabbana qulna si tawi min hewti jango ka allah min landama ko fi hon ɗon wi'irɗon ɗum ɗon jango si min hewti yeeso allah min landama fi hajji on ko fi hon ɗum gollirɗon ɗum ɗo ko fi hon ɗum yamirɗon yo ɗum ɗo golle qulna min wi'ay amilna bi kitabika allah ko min golliri ko deftere maɗa nden allah ko deftere maɗa nden min golliri ko ɗum min golliri kadi ka horugol lewru suumaye wonugol ha jemma on arasi min hunto hara min ñamali futuro yonali wo ko sunna ɗum koko sunnata non wona sunna non koko sunnata allahu lanɗo ndaali hon ɗum korka kanko hon ɗum wa atimmu siyama ila leyli hoore ha innon jemma naati wona futuro yoni de allah wona magribi golliri ko leyli min alfajiri ila leyli ko horugol ngol ko ilaka peera alfajiri haawi e jemma on o naati amilna bi kitabika allah min golliri deftere maɗa nden wa sunnati nabiyika e sunna nelaɗo maɗa on wa qala alqawmu hedditiɓe wonɓe wiwde on yo waɗo hijjatul qiran hijjatu ɗum ɗo amilna bi ra'ina minen kamɓe ko pehe maɓɓe ɗen ɓe woni e gollirde kono noon andi gollirɗo daalol joomigol e sunna nelaɗo on e gollirɗo pehe mum si tawi ko gootum falyajalana allahu wa iyahum haysu yasha imam ɓe maaki haray hande kadi allahu lanɗo on yo waɗu en enen e maɓɓe kala ka o faala ashara al imamu alayhi afdalu salatu wassalam bil qawmi ila sunnatu alladhina qalu yujawizu
للبعيد عن مكة النسك والحج بأي أنواع الثلاثة كفاندا بيدو كبن توبة وي أنتجين واوي حج مفالاو يوي بكاو لتيبين إنو دنون ko sellanta kala iwowo ka woɗɗi haray ko hijjatu tamattu on ɓeya kañum wi'i hajjuji ɗin ɗi tati kala ɗi yewtunoɗen ɗin ka fuɗɗode ɗi tati kala on tigi no wawi ɗi wadde amma noon ko selli kon ɓuranan ko yewti en kon ko hajju ko wiyete tamattu on tun woni ko sellanta iwoɓe ka woɗɗi ɓen wa huwa mukhalafatu sarihatun linnassil qur'ana ɗum ɗo on hino lundi aya qur'ana on direct kono wona ɗo tu woni ko ɓe lundi aya qur'ana wona ɗo fuɗɗi wona ɗo hattata ala e nder diina kan ka tawata ɓe lundaki hara ko sarihul qur'ana ino e mum ka salligi allahu lanno dali bisimillahi rahman ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq juuɗe mon nen ha gas woɓɓile wamsahu bi ru'usikum maske ko e moɗon ɗen wamsahu bi ru'usikum maske ko e moɗon ɗen wa arjulakum ila alka'bayn e koyɗe moɗon ɗen maske ko e ɗen honɗum ko e moɗon ɗen e koyɗe moɗon ɗen haka hoore koyngal par ce que ko wiyete holɓundere kon eɗen andi goto kala e meɗen hino jogii kolɓule ɗiɗi koyngal kala hino jogii kolɓule ɗiɗi ko wiyete kolɓule kon ɗe andi ɗen kolɓule si tawi ɗe sortike on tigi wawata yahude holɓundere no woni nder holɓundere no woni ɓaawo aya on noon ko wi honɗum wamsahu bir usikum wa arjulakum ilal ka'abayni alka'ab ko hoore teppere nden ɗo hoore ɗo donc on tigi ko ɗum ɗo wiya ko ha ɗo wiyayo on tigi honɗum masko nayo luuto ko wamsahu bi ru'usikum ɗon kadi ɓe lowata hoore nden wo ko ɗumannagol ko ɗum ɗon no yinirɗen ni ko kala ka memirɗa horugol ngol salligagol ngol hajjugol ngol e ko hediti kon fuu ɓe hoora ha nange ngen fuɗɗo wojjinoyde ɓe ñaama nange mutali sakko futroyona sakko jemmara qur'ana on noon ko wi'i wa atimmu siyama ila leyli wala ala ko layli fijire ala ko layli firire si wona leyli ko jemma wona ha ila al maghrib لنص القرآن جعل التمتع بالحج فرضا الله لأنه ودي حجة التمتع كفر الأغاني لا أتو إند عندي أوكي فو Facebook videos and okay. Se aí après se aí tamo aí okay. هون الذي جعل التمتع بالحج فرضا الله لنون كون حج التمتع دو وني كو وادي فريل لكم لمن لم يكن اهل هذا المسجد الحرام كلام هودا تون هراي كو دون دو وني كو ويا اي اهل مكة ودواهيها yimɓe makka ɓen e wonɓe saraji ɗon ɓen ɗon ko hajjugo woni ko jonna kono heditiɓɓen fop ko hajjatu tamattu woni ko farla e maɓɓe faamike on faami goto kala no wawi gollirde ko faala ko hujja on en ittimo allahu tan ɗon ko yewten kon kal qur'ana hino laaɓi puy ko ɗum woni ko adduɗen ko imamuɓe ɓen yewti kon hino laaɓi puy ko ɗum woni ko adduɗen hande kañum kadi goto kala no innirɗen ni ko liɓuri e hoore muɗum waɗgol ande kadi ko faala kon goto ala felude hay e goto ko tori ɗen koye allah olan ɗon jaɓan en fop meɗen hajjuji ɗin ko ɗon ko tori ɗen ɗen andi aljanna on faaɗa wona wonde manna si ɓeeɗa naati aljanna haray ɓeeɗa heɓoyta pilasi sakko fere inne awa joni ɓayri pilasiji ɗin ko waɗaɗi limite
haray pilasiji ɗin hino eɓɓa si ɓeeɗa heɓi ɓeeɗa heɓata merondake ndi gañanedi ɗon voilà donc yo Allah dandu donc ɗum ɗon on ko goto kala woni calculande hoore muɗum ton ko o gollirta kon si tawi koko Allah olan ɗon daali ko nelaɗo Allah on ɓangini ma o si tawi on tigi jokka e beleɗe muɗum e ko yimɓe beleɗe gollirta on tigi no andani ɗon hoore muɗum alfuqaha cernaɓe ɓen ka fiqhu ko yewɗunoɗen ɗo ko ayaji alqur'ana ɗen e makuji imamuɓe ɓen aren ka konguɗi mi cernaɓe ɓen ka fiqhu ajma'u qawlan wahidan ala anna alfardu min man ba'uda anil makka huwa alhajju tamattu ka madrasatu ahli albayt ka madrasa ka lekkol taniraɓe nelaɗo Allah ɓen ɗum ɗon ɓe fowi ɓe fottani wonde manna kala tawɗo hino o naaka sera makka ɗo woni ko hoɗi haray ko farli e makko ko hajju tamattu la yajuzu lahu l ifrade sellataka on tigi waɗa hajju wiyeteɗo ifrade on wal iqran sellata on tigi ka on tigi o waɗa hajju al iqran on illa li daruratin si wona hara ko vraiment ko goɗɗum waɗi tawa hara o wata wadde waɗa illa li darura قال صاحب الجواهر بإجماع علمائنا والمتواتر من النصوصنا وندمنا كدوني كتاوتا هنا فتنا تون كدوني كتاوتا هنا جولي بل لعله من الضرورات مذهبنا وندمنا إن واي وندهرا كدون دو أنكو هنا جيا هوني أندان هاوني ضرورة نعم في تهديد البعيد خلاف بيننا أما ويغونغ لورانغال كو هونتو وني غون سنغو دون كو hombe wi'ete hino wodditi tawa ben don on ko farlibe ko hajjatu tamattu on ko hombe wi'ete hino badi tawa ben don on hino daganobe wadugol hajju ifrad madum al igran on famin qa'ilin anna al bu'da anil makkah yuhaddadu 12 mailan وقائل ب48 ميلا هنا وودي يوبه كون تاودو هنا وني ميلو سابو ديدي وبه وي كو ميلو جاباندe nayi e jeetati lurangal ko dum don woni ko embere on dum don on est ce ko sappo didi on jettete taw hodube e der wonube hella bawgaabe fu ko tamattu ka ko jappande nayi e jeetati on ƴettete ko ɗon lurral ngal woni amma noon lurraka o tentini enen yuroɓe afrique on fou yuroɓe ɗe a leyɗe hedditiɗe fou donc ɓenɗon on ko hajjatu tamattu on en andi ko woni hajjatu tamattu on hiɗen arande ko honɗum woni al ifradu on wal qiran ko honɗum woni ɗiya hajjuji ɗiɗi none majji on ko honɗum al ifradu wal qiran qala imamu as-sadiq imam bemaki المفرد للحج عليه الطواف بالبيت ودون حجة الإفراد هريه نفويم وانغا قل سودندو وركعتان عند مقام إبراهيم إجول قل درد ديدي كمقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة يوغل حق لصفا ومروة والطواف الزيارة وانغا قل wangande ko wi'ete ziyara on wangagol wangande ziyara nde wa huwa tawafu nisa ko ɗum innete tawafu annisa on walaysa alayhi alhadi oɗo on haray fawakima waɗugol hadi wala adhiya fawakima waɗugol layya kadi andi serti e ɓeeto ɗo on ɓeɗo ko jogi kon ko waɗugol ɗum ɗo on وقال إنما نسك الذي يقرن مثل نسك المفرد وإني وند ود حج قيرانون وند ود حجة المفرد كقول لقوته ليس بأفضل منه إلا بالسياق الحديث كبسرتيو كو توايدون وند ود حجة القيرانون كانكو ويادي إكويته هديكم قالوا الحج الإفراد أن يحرم من منزله وندو ود حج الإفراد on don ɓayri ko ka makka to woni ko hoɗi on ɗon ko yo waɗu ihram on ka galle makko in kana manziluhu aqrabu
ilal kaaba si tawi hawri galle makko ɗen hino ɓuri ɓadade kaaba on hara ino ɓadi kaaba on moƴƴa. in kana manziluhu agrabu ila makka hara galle makko on no ɓadi makka moƴƴa. minal miqat hara galle makko on hino ɓadi makka on na kaaba on makka no ɓuri ɓadade miqatuji ɗin. innen miqatuji ɗin hino wawi wonde misal hiɗi wawi miqatuji ɗin hino woni ka kilo 12 kanko non himo hoɗi nder kilo 12 on ton hakkunde ton e makka on himo ara ko kilo 7 woni hakkunde makko e makka hakkunde makko e suudu kaaba ɗum ɓayri non koye makka on ton ma ko wala ko kilo 6 e ko nande si waɗu non. donc kanko ɗon ka o hoɗi ton hino ɓuri ɓadade haray si tawi o inni o waɗay ihrama on ka miqatu haray ko ɓe o yiltito o yalta. donc haray si tawi kanko galle makko ɗen hino woni hino ɓuri ɓadade haray kanko ko ɗon o waɗata ihramu makko on minal miqat. in kana al miqat aqrabu ila al makka si tawi non miqatuji ɗin hino ɓadi ɓuri ino ɓadi ko inete makka on ɓuri galle makko on min manzilihi summa yamdi tawwan ila arafa. donc haray koyo aro haka miqatuji in kana si tawi hawri ko non woni galle makko ɗen hino ɓadi makka ɓuri miqatuji ɗin koyo o waɗu ɗon ihramon o fewna direct o yaha ka arafa fa yaqifa fiha o daro ka arafa. wa minha ila al mash'ar o yiwa ɗon o yaha ka mash'ar ko ɗum woni ka musdalifa fa yaqifa fihi o wona ton. summa ila mina o yiwa ɗon o yaha ka mina fa yaqdi manasikahu o golla ko gollete ka mina ton kon ramul jamr e dendangal fembagol e ko nande sifa ɗum ɗon. wa minha ila makka o yaha ka makka wa yatufu bil bayt o wango ka suudu wa yusalli rak'atayn o juula darɗe ɗiɗi wanga gongol. summa yas'a bayna safa wal marwa o yaha hakkunde safa e marwa. summa yatufu tawafu nisa o wango wangande tawafu ko inete kon tawafu nisa wa yusalli rak'atayn o juula darɗe ɗen ɗiɗi fi ɗum ɗon kañum kadi. wa qala sahibul jawahir joma nde deftere ɗo wi bila khilafin ajiduhu fi shay'in min dhalika nassan wa fatwa o inni mi yaali lurral e fe ɗum ɗo on. walayhi bada hadha al hajj an yati bi umratil mufrada si o gayni ɗum ɗon on o adda umra ko innete mufrada. walahu honnum an yuqiha bada al hajj haray oɗo on hino wawi addude umra makko on si hajju on gasi. so o gayni hajjude o adda on umra al mufrada ɗon o waɗa himo wawi addude ko innete umra on ɓayri o gayni hajjude o adda umra makko on ɗon ɓayri o gayni hajjude bila fasilin kono koyo gayno hajjude tun o gayno golle hajjuɗen tun o waɗa umra on ɗon hara o sendidirani. wa an yuakhiraha ila ghayri nam bila fasilin wa yuakhiraha ila ghayri ashhuril hajj wana yo nettinɗe ha donkin on mayalegoy. amma hajjel qirani amma wonɗo hajju ko wiyete qiranu kon fa huwa wa hajjil ifrad shay'un wahidun la yaftariqani. oɗo kanko e mo hajjul ifrad on ko golle gote ɗe woni ko ɓe gollata illa fi annal qarini yasuqul hadis wana o waɗɗo hajjatul qiranu ɗo kanko o naɓoray ko wiyete hadiya kon o sooday hadiyata inda ihrami fewndo ka o waɗata ihramu ɗon o adday o jonnay ko wiyete hadiya kon o hirsay ko wiyete hadiya kon. wa yalzamuhu an yahdi ma saqahu haray no farlimo waɗugol hadiya konko o yaadi e muɗum ɗum konko o soodo yaadi siko ngeloba siko nagge siko dammi haray ko ɓe o waɗa ɗum ɗon fewndo ka o harminta ɗon. amma alhajjul ifrad falaysa fihi alhadi wonɗo wadde hajjatul ifrad on ɗon o jogaki jonnugol hadi o jogaki farlaki mo jonnugol hadi farlaki mo ɗum non kama qala imamu wono imamu ɓe makiri non haray ɗon on ɓe fawaki ɓe ko wiyete hadiye kolle goy fawaki ɓe ittugol hadi. al ifradu wal iqranu li ahli al makka wa dawahiha famen
innaɓe ɓen yamiraɓe ɓen yo waɗo hajju al ifradu e hajju al iqranu ko ɓen tawayɓe hino hoɗi ka makka e ka seraji makka ko ɓen woni ko ɗaɓɓira ɗum goto kala o nana o faama o suɓo ko faala kon o gollira ko yamira yo waɗu hajjatul ifradu e hajjul iqranu ko tawɓe hino hoɗi ka makka ma ɗum ka seraji makka ko makka e dawahiha hoɗuɓe makka ɗon e seraji ɗin ɗon ko ɓen ɗo woni ko ɗaɓɓira ɗum wa qala imamu sadiq imam ɓe maki laysa li ahli lmakkata wala li ahli lmur wala li ahli saraf mut'atun ɓeɗo on hoɗuɓe makka ɓen e hoɗuɓe seraji ɗin ɗon ɓen ɗon on sellantaɓe kamɓe kadi waɗugol hajjatul tamattu ila honɗum nam ɓen ɗon sellantaɓe ɗum ɗon wa dhalika li qawlillah azza wa jalla ko fi honɗum sellantaɓe ko sabu allahu lan ɗon daali zalika waɗugol hajjatu tamattu on liman lam yakun ahluhu hadiri lmasjidi lharam ko on tawɗo galle muɗum ɗen ka on tigi hoɗi ɗon wonaka sera juulirde suudu kaaba ko ɗum ɗon woni dalilu on ko aya qur'ana wona hadise wona goɗɗum ngo ko aya qur'ana few woni ko yewti zalika liman lam yakun ahluhu hadiri lmasjidi lharam ko fawa hajjatul qiranu hajjatul ifradu on ko ɓen tawɓe e honɗum ko ka nder makka to woni ko ɓe hoɗi si tawi on tigi ko allah to woni ko hoɗi haray ko ɗum ɗon woni ko farli on wa qala waliduhu imamu musa alkadhim imam musa ɓe maki la yasluhu li ahli makkata an yatamatta sellata yimɓe makka ɓen nde ɓe waɗata hijjatu tamattu bil umrati ilal hajji waɗugol ko yiɗi hajji umra on ɓe gayna ɗon ɓe yaha ka hajju ɓeɗo sellantaɓe ɗon li qawlillahi azza wa jalla sabu ko allahu lan ɗon daali kon dhalika ay hajjatu tamattu on liman lam yakun ahluhu hadiri lmasjidi lharam ko tawɓe ɓen hoɗa sera ɗon wa kataba hafiduhu al imamu rida imam rida ɓe windi ila ma'mun ɓe windani ma'munul abbasi la yajuzu lhajju illa mutamatti'an sellata hajjugol ngol siwana waɗugol hejjatu attamattu ay li ba'idin anil makka ɓen tawɓe hino woɗɗiti suudu kaɓani wala yajuzu lqiranu wal ifradu allazi tastamiluhu l'amma illa li ahli makka sellata waɗugol hajjatul qiranu wal ifradu on siwona yimɓe makka hoɗuɓe ton ɓen wa hadiriha e saraji ɗon ɗi walmashhuru ala hadha bi shahadati sahibil jawahir wonde manna ko ɗum ɗum woni ko tawata ino lulli e joma tentini ko ni woni ko joma nde deftere ɗo firri kam almasail يجوز لمن نوى الحج الإفراد أن يعدل عنها اختيارا إلى التمتع بعد دخوله إلى مكة بلا خلاف للنصوص المتضافرة كما قال صاحب الجواهر لا يجوز ذلك للقارن لأن الحج القيران تعين عليه بسياق الهدي وإني ستوي قطو ودي إهرام كمواقيت o yehi natoygol ka makka kono noon ko ifrad woni ko o wonno e waɗude o andita noon wonde man na awadey ko hajjatu tamattu woni ko farlimo haray hino sellanamo nde o sansata anni e makko o watta hijjatu tamattu o yaha o atara waɗoygol umragol si o gayni o waɗa hajju makko on so o gayni o tokka ɗon hajju on direct ko ɗum woni ino sella kono wonɗo wadde qirano on ɗon sellata ɓayri on ɗon ko waɗowo ko en andi ko yaadowo e hadi on donc sellata on ɗon ka o sansa iza ba'uda al-makki an ahlihi walada awdatihi sadafa waqtu al-hajj fa alayhi an yahrima min al-miqat وله أن يهج بهذا الإحرام حج التمتع عند المشهور بشهادة صاحب الجواهر والهدائق ستوي goɗɗo ino jogini galle ka makka ton o yalta noon o neeɓoya ka o yehi ton
wona hitande maako ɓuri o arta noon waati ka wartata ɗon hawrodira e fewndo hajju haray hino woodi ceernaɓe wiwɓe ɓayri o neɓoyi ka o yehi ton o ari o waɗi ihram donc d' abord si on tigi no arde koye waɗu ihram so o naata si on tigi o waɗu ihram si o naata kama waaqiituji wona ɓayri on tigi ko toon hoɗi koyo artu o naata donc yo on tigi waɗu ihram si o naatoya donc si on tigi waɗi ihram ɗon on noon haray himo waawi ɓay ko fewndo hajju o ari haray himo waawi wadde hajjatu al tamattu bimana o waɗa ihram o yaha o waɗoya umra on o gayna ɗum noon o watta ɗon hajju makko on no woodi ceernaɓe yaaruɓe noon ɓayri o neeɓi إذا أقام الغريب البعيد في مكة سنتين يبقى فرضه تمتع ولا ينتقل إلى غيره وعليه أن يحرم من الميقات إذا أراد الحج الإسلام ولا ينتقل فرضه إلى القران أو التمتع إلا إذا دخل في سنة الثالثة على لوكادي حري jama on hino hani wattude yiili fota tentini yahuɓe jangugol ɓen si on tigi yehi jangugol tawi ko ka makka to woni jangude donc haray hitande aranere nde on tigi o yehi nden e mum si tawi on tigi o hajjay ɓayri haray ɗum ɗon no foti ha no weli ha kono si on tigi o hajjay haray ko hajjatu tamattu o hani waɗude si tawi o hajjay hitande aranere nde o yehi nden haray ko hajjatu tamattu o waɗata ko ɗum woni waɗa o yaltata o waɗoya ko innete ihrama on kon ka miqatuji o wara o waɗa umra makko on o gayna o waɗa hajju on si o tawi hitande aranere nden feere ɗum ɗon heɓaki ko ka hitande ɗimmere haray ɗon kañon kadi ko fahin ko non ko hajjatu tamattu woni ko farlimo haray ko yo yahu yiltito o waɗoya ihramuji ɗin ka mawaqit o daroyo o waɗoya ton ko inete ihramu on o waɗa umra makko on o waɗa hajju makko on amma si o woni ka hitande o woni ton ha woni duuɓi tati haray hande kadi himo wawi wadde hajjatul ifrad donc maɗum al ikran nam ومن كان له منزل في مكة أو دوائها ومنزل آخر نائي عنها ينظر فإن كانت إقامته في إحداهما أكثر من الآخر لزمه حكم الأكثر الأغلب وإن تساوت الإقامة بين المنزلتين اختار أي الأنواع ستاوي goɗɗo hino jogi galleji ɗiɗi galle goo ko ka makka ka nder miqatuji galle goo hino woɗɗiti galle goo ko ka nder makka ton ittiri ko inna ɗon goɗɗo goo galle goo on noon hino woɗɗiti ɗon ko be o yalta woɗɗu joni noon kenen jo hoɗayɗa kenen jo hoɗaɗa ndaarete woni ko honto o ɓuri hoɗude e nder hitande nden si tawi o hoɗiɗaɗen hakke lebbi 6 o hoɗi helloɗa kadi hakke lebbi 6 donc haray ɗon on o suɓotoni hajju ko fala o siko iqranu siko ifrad o hoɗa ko ɗum ɗon o suɓoto o hajja si tawi noon hawri ka hella ka makka ka o hoɗiri ɗon hella ka makka ko ɗon ɓuri ɗuɗude haray ko ifrad o waɗata iqran si tawi noon ko hella ka ɓaawo makka ka woɗɗiti ton ko ton o ɓuri hoɗude haray ɗum ɗon on ko hijjatu tamattu woni ko waɗata ɗum ɗon haray ko ɗon woni ko wona e ndaarede ɗum ɗon on haray ko ittiri ko woni e ɗum ɗon kon woni ko wona e ndaarede donc voilà المواقيت نعم معنى الميقات المواقيت جمع ميقات وهو الوقت المضروب للموعد ومنه قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتهم أجمعين يعني اليوم الذي يفصل فيه بين الحق والباطل وهو يوم القيامة المواقيت ɗo gon ɗum ko oyni ko inete
mawaqit ko ko ƴettugol tan on e nokku on ƴettugol tan on innen ka fana ñande juma en heɓi konngol 14 heures en heɓi ñalande juma konngol en heɓi konngol wiwgol en e misal ko e 14 heures en heɓi konngol wiwgol en ko e juma donc ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko hawtindirte woni ko wona wi'ede miqat mawaqit ko ɗum woni ko alqur'ana on ko allahu lalɗon daali inna yawma alfasli miqatuhum ajma'ina ayi ñande dargal ngal ɗon woni ko fodore meɗen nden ko en fof fodaɗen ɗon fof fottay ɗon ayi ñande dargal ngal fof fottay ɗon fof immintinte ɗon fof landitete ɗon fof landitete ɗon kala golleji ɗin ɗaynugol ala fenugol gasata jamfagol gasata hunde gasata ɗon on inna yawma alfasli kana miqatuhum ajma'ina nde ñalande sendidirde gonga e fenande ɗo sendidirde jamfagol e angal jamfagol ɗo ko e nde ñalande ɗo waɗata ko ñalande toɗɗande hertande taway hino hertinana tagu ngun fuu ka simore dukhan aya on woni ka aya 4 yani yawmu alladhi yafsulu fihi bayna alhaqqi ko nden ñalande woni ko allah lan ɗon sendidirta hakkunde gonga e jokkuɓe gonga ɓen e hakkunde fenande e jokkuɓe fenande ɓen gonga e jokkuɓe gonga ɓen hikkora sengo fenande e jokkuɓe fenande ɓen hikkora sengo ko ɗuni huwa yawmul qiyama ko ɗuni ñalande darga وقد يستعمل الميقات لمكان الذي جعل له وقت معين هنا قول لي كو ويتي ميقات كون كانيون كادي e on nokku tawayɗo hino waɗana e nokkure toɗɗande wa minhu qawluhu ta'ala ko ɗum woni ko allahu lanɗon daali walamma jaa musa limiqatina ka aya qur'ana ka simore a'rafi ka aya 150 e ɗiɗi allahu lanɗon daali walamma jaa musa limiqatina ñande jantano ɓe nde annabi musa arno ka ahadi amen ndi men ahadodi e makko ɗo miqato on waɗama e on nokku ka ɓe halduno ɗon ay nokkure nde ka hoore fello sina donc on nokku ɗon woni miqato on ka halduɗen fuɗɗen fotten nokkel kaari ɗon on nokku ɗon no wiye miqato ay makanu alladhi waqatna lahu e on nokku kamen wimo ɗon ari e leer kaalijo o wati kaarijo ɗo wa amarnahu bilmasiri ilayhi allahu lan ɗon yemiri annabi musa e yahuɗon walil hajji mawaqitu zamaniyatin wa makaniya hajju on non hino jogi e miqatuji ɗum ko ɗum woni ñalaɗe e nokkeli zamaniya ka lewru jomben lewru donkin ɗo e makaniya e makka ka hajjete to aray ɗum ɗon on hino wuudi wal ula ay alzamaniya ma asara ilayhi l aya ko ɗum woni ko aya qur'ana on sappi e honɗum e ka simore bagara alhajju ashurun ma'lumat ko wiyete hajju on kon zamanu muɗum ngun ko wa lebbi andaɗe fimu wa hadhihi l ashhur lebbi andaɗe fi muɗum fi hajjuɗin wa hadhihi l ashhur lebbi andaɗe fi muɗum fi hajjuɗin ko honɗi woni ɗin lebbi ɗon ko ɗum woni ashawwal e juldandu hino jeeya e lebbi hajjuɗin wa zulqida e sabbordu donkin hino jeeya e lebbi hajjuɗin wa zulhijja e donkin hino jeeya e lebbi hajjuɗi ɗin donc ɗiɗo on ko zamanu muɗum onni bimana ko juldandu sabbordu donkin e donkin wasani
تبدأ بالحدود التي لا يجوز للحج أن يتعداها إلا محرما nokkeli ɗin ko inete makaniya on ko nokkeli ka tawata sellanta wonɗo yawde hajju on nde on tigi o yawdata ɗi si wona hara himo honɗum himo waɗi ko wiyete kon taharim himo waɗi hurma himo waɗi taharim no wayi o wiwɗo waɗɗo allahu akbar ka takbiratul ihram fi juulugol tawara on tigi no waɗi ɗum ɗon on donc tawa on tigi o yawtata ɗin nokkeli ɗon sina tuma o waɗi honɗum o waɗi ihram makko on aw min mayu hasiha ma ɗum fewndo muɗum tawi on tigi ko dow woni ka avion wa hiya mufassalatun fil faqrati taliya en ara yewtoygol fi ɗin ɗon ɗin nokkeli ka hana e harminede ɗon honɗum jonde meɗen arore nden si allahu lan ɗon jaɓi hara hande on en darata ɗo aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin استغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن سالمني جماعة فو goto kala inde mum e yettore mum yo allah wolan ɗon taw hara yiɗen e jam yo allah ɓeydan en jam on yo allah fewnu en o yarumo o yafano en fatiɓe meɗen ɓen fop yo allah wolan ɓe aljanna yo allah hunta en hajuji meɗen dagiɗi ɗin fuu yo allah hunta en hajuji men dagiɗi yo allah wurna en sukaɓe jiida ɓen fuu waɗa barke maɓɓe yo allah wurna en sukaɓe ɓen fuu waɗa barke maɓɓe ɓe jogaki sukaɓe yo allah okkorɓe jogiiɓe ɓe yo allah o ɓeydanɓe yo allah olon ɗon hunta en hajuji meɗen dagiɗi yo allah dandu en saggaño feere ayɓe yo allah olon ɗon wurnir en islam o timminana en iman ya rabbal alamina yo allah o hisin en hisina kala yo allah olon ɗon reeni en o reena kala ɓe haqqi muhammadi wa ali beyti tayyibin wa tahirin barka allahumma salli ala muhammadi wa ali muhammad inchallah